खुरुमजरे अहनबदा ngasi muru pausing Asoba purumna apikpa purup singbu yosinaba honaba kaidonungda toruidabani haina Chief Minister and Birena phongdokrai NDA na lusingba government asigi sahi mari mapung pharapagi thoram BJP Manipur Pradesh na sinduna pangthokrai NDA na lusingba sarkar na sahi mari gi manungda pangthokani haina praja singda haikibu wafam sing thabak oina pangthok tabagi mayokta Bharat pumbada Vishwaghat thoram pangthokrai amadi yelawmi kannabagi mipung Kuding maka yaba bill putok na ba JCLPS na Surasampur tongan-tongan ba civil society organization Singapore na kananay na kray. ISTV Manipuri pao miyang tabi sing taranok subalo na pao sandong pijray. Asoba purum na apik pa purup singbu yosin na ba huwa na ba kaidong nungda toroy dabini sakti gidamakta apik pa politics tawduna miyoybigi punsi mang bayabat toroy dabini hayna Chief Minister and Birena phongdokre wafamasi ngasi kom jatigi kunmari suba state level khurpui lam fest lising ni tarag Nepal hodopigi thoromda Chief Minister na phongdokibini khurpui lam organization Manipur na sinduna palace compound leba Chandrakirti auditorium da pangthopa tormaduda social welfare minister Nemsa Kibgian amade government ki chief whip oiba MLA P Surendra Susura ke kom jatigi oiba nat ke jagoi se kya su tormadu gi saro moina pangthoke Chief Minister and Birena makatana proof amana masagi identity ngak na hingjagi haibada asoba proof na kaidong nungda apan ba yatpa amadi makoibu yosin na ba khona roidabani apipa proof amadi asoba proof haibagi wakalol thadok laga ekoi puna hingmina ba haibase government asigi pandamni apipa proof ni haina sonthaba amadi asoba proof ni haina akana ringsengbu matamadu loikre haujikte ekoi punma amato oine hingmina bagi matamadu yore government asina miamgi phangpham thokpa hak sing mapung phan piri adubu kangbu kharana government asigi mayokta lauduna leiba se kanaroi madugi mohutta tung induna punna seminar bana apabo igani phongdoke kanbana son batu hatpa achouba jatina jati masa se yosun na balakna ba onthok na balakna ba onsin na balakna ba sugumba se koi tawroi debani hojimakta da koi nahan koi dingi thamaki mamangda ainol jatina akhoi ni kanam da yaujroi ainol loina le jage kai leisunu gi doge kanana kari ainol loina leibada or maitei oina leibada kuki na kuki oina leibada tangkul na tangkul loina leibada kari kai khoi punna dum leiminari punna dum saminari punna dum hingminari Bharat jaukan jaraba Manipur jaukan jaraba di ai na pikpa jati ni haina sonthra bagi matam nate ai minority ni na sonthra bagi matam nate ai majority ni na kankat bagi matam nate ai khoi share dor ganda majority wegera minority wegera masigi wase tonga na thamur ganda we are all Manipuris we are all Indians haibadu gi wakal du da khoi ama toine hinga da bani haibadu ni nasiga no bola yoba man sige bagi mission madugi banjo rekone no police Lisingani taramapalgi election da BJP government amuk halaktuna Narendra Modi na Prime Minister oigini haina Chief Minister and Birena phongdokre wafamasi NDA na lusingba government asigi sahi mari mapung pharakpa amasung BJP na lusingba Manipur government ke sahi ama mapung pharakpa ga mari leinana June gitang taramathoi fawa pangthokadaba VCS samprak abhiyan hodopagi thoramda mahak na phongdokibani thoramduda BJP Manipur Pradesh ke President Khetrimim Bhavananda Manipur ki Chairman Y Radhesam amadi MLA S Subhaschandra amadi General Secretary Administration ke Sarat Kumar Susruga ke Chief Minister and Birena makatana Narendra Modi lusingba government lakpadigi malem ge miyamna tonganba mieng na yenglamba adu kuanduna ngasidi economic lamda khwaidigi khumang soksin baleba mo ngamle demonetization samadi GST sanahanduna lotun leramba sel sing puthokuna miyamda kanaba fangale Manipur gi oina su sahi amagi manungda Imphal jiri lambi setnaba yaba maungda semgatle state city kunipan gi manungda kungamari open free defecacy city laptop ngamle haike the party Manipur state ki maikai dagi amadi leisure ba BJP na leader ko sarkar si maikai dagi mayamda Prime Minister Modi ji gi sahi bani surappa aduga President Amit Shah ji na yamna fajna state Bharat ki state punamakta ayamba 80% da BJP ge tum sarkar thamna phonakda mai parakba masigi nungai ba harau phonakdo Manipur meyam de koina su sam yajari du yamina
Khetrumim Bhavanandana Mamang Palamba government sing adu policy yaw the Bamasung corruption haraba government sing ne BJP gi government lakpadagi paripuri gi lengak sasan muthar pangamduna ahong lakle sahi mari Narendra Modi na lengak pada corruption gi charge ama phawa tobang amda bahibase sakthok saningai ni haike policy paralysis le ba policy program tiyaw ba madu gi sason da ji policy program le dana economy se chapatna thajana apegi thajaba apegi saka ama haidu doji oidana pe chai mari se pe mai pa na pe ji pai ko mamle do chai ama si lemoni ba chai ama si ma tunda pe lemoni ba scheme am ji award wa ma ma lo ma chu tunda pe 15 matagi 2018 di August mobi mamanda pe pin na ba kan na ga ya na pe saka na pe aman chari Indian Lusimba Sarkar Sina Sahi Mari Mapung Farkpa Madi Sahi Mari Marung the Pangtokani Haina Praja Sing the Haki Wafam Sing Tabo in a Pangtok the Bimayokta Ngasi AIC Sigi Pokta Matungina All India Oina Bisughat Toram Pangtokre Manipur Soup Manipur Protest Congress Committee in Sinduna Congress Bhavan Mawanga Wakat Mipam Setakre Kongzangaduda CLP Lusimba Okram Ibobi Hanigi Deputy Chief Minister Gai Khangam MPCC President Tian Haukif MLA Karen Jona MPCC Lusimba Kyana Sarwaki Wakar Mipamadugi Tungda Congress Bhavan da Pangto Pomi Sing Unabada Hanigi Chief Minister Kam Ibobina Housing Paliba NDG Sarkar Sina Mikal Mamangda Miam Gidamakta Paket Kani Haina Wasaki Wafam Sing Tabo in a Pangto Pangam Lady Sarkar Sina Palapadigi Praja Miam Minority Nupi Sing Amadi Small Scale Industries Toriba Sing the sound setting Pinu Lakli Lari lai su hairaba naha crore anirom thabak pigani hai kibadu lak ama phawa thabak piba ngamdri miam da namthak toba topiro haike Agriculture sector sida Prime Minister na promise to say cost plus 50% of MSP to India's farmer haina mahana wasak kibne hoji sahi mari complete oire in last 4 years the MSP se of course profit si even a single crop ama bhogi masi India ki farmers in the yohandri ba makoina election mamangda amasung election matungda India ki praja singda commitment pi ki ba false promise mayam ama tawgi do hojikti India da leiba praja singna hojikti khangne aduna bhasan topiro false promise topiro Hanagi Deputy Chief Minister Gai Khangam Sahi Mari Mapung Farkpa Sarkar Haibasi Thabaki Achievements Utpayar Matamni India gi Sarkar si Prajada Namthak Toba Minamangang Sarkar Oire Haiki Sinpham Thopa Pot government should always look after the welfare of the people. Adabu on the Tanabada Prajaba torture toba different means Putoga Afaba Program the Pataba Prajas one of Ashumba Sarkar City. Second amount of power, labor the Prajaki interest, Oidre, Prajaki Mayokta, anti people over, anti development over Sashoni, Masi Sashona say, sooner the better, 2 honest keep them prayer. Masin Layon how they live, I say, Afaba Roy, Haiduna, AICC, advice doctor, all over India, Sigba, sit-in protesters, the terrible. Yellow make Kananaba Lamdamasigi for Kuding Magna Yaba Bilama Putonaba JCLPS na Sangsali Kongzangi Saromoina, Nasi Surasampurgi, Tuan Loop Singapuna Pamina Duna Kanakre, Mizo People's Convention Gi, Muyavangs Lamka Surasampur Lib Office the Pangtoki Mipamuda, JCLPS K Convener Arjun Telhiba, Co Convener Brojendra Naurem, KSA Somarendro, YK Diren Jitendra Ningomba, Executive Member W Ravisu Suraki, Surasampur District Oina Joint Action Committee Against Anti-Travel Bill Gay Chief Convener as Mangsin Kuf, Mar Inpui Mizo People's Conventions, Tidim Sint Unions, Party Traffic Council, United Joe Organization, Gangte Traffic Council Amadi, Jome Council Lusing Basing Susuraki, Apumami Pamasi Jesse LPS na Honaduna, Statusigi Stakeholder Kuding Maka. Ba Yanabagi Makada Yellomi Kananaba Matang Assembly Mifamda Bilama Pass Tonan Honavani Nasi Mifam Aduna Miamgi Interesta Bill Asida happening ba Lokton Bakaya Kananaki Makatana JCLPS na stakeholders sing Unakigani Hari
Manipur Langakna Sarkar School Sing Sakot Hananaba Yamnakana Honori Hyderabad Sarkar School Kagi Pibam di Nomonomugi Soxelali Kumbi Kendrugi Manungsan Laiba Saiton Gram Panchaki Amatangaraba Saiton Government High School Sai Kargi Matunda Mutkigadra Haina Lamdamadung Miam Namipai Foundere Hiramasing Matanga Reportama School Sigi Mahiro Kiana School Sigi Award Palay Singi Matanga Makoi Makoi Oiba Motkea ISTB da Tamnaraki Classic Himdale Tong Tong Nauzu Yaude Dagi mathaki siling jo amta hapte phajana nong tarakpadasu yuiye para takthaba matamna nong tarakpadagi mapanda chenthokpusu yawnai akhoi school gi oja su mari khaktangi mari se su July thada ama kano retire chakhidore wa high school asibu oja ahum khaktangna kamaina kano tawba ngamgadoino takpa senaba ngamgadoino aduna akhoi oja happy hoina pamme ko khoi laiba Mathangi chahi 2019 jida metric thagador mine akoi like subject se phajana suna takramina atopa school gi chhatra si mayok na ba kanda khoi metric se sum chei khuding gi leho bosyawi pass of khra jawe aduna akoi school je phajana chengwa pi amasung oja awat pasing je thabir o haidana ina haijani mafam saitol sida ngasi high school khadangi khoi government gi school leijaba phibam jam thina so e haibdi akoi bagi phibam su khaba khotpa mata su leite sumba wali bai khoi gi mayam ase yengshin biu haidana haijaninge 2017 gi April gi date 10 da education minister lame ekoi yam wa ngai jaki sanda bau adubu ekoina education minister rajagi ekoi gi oja thabiro wana du mangna tharak ke harami adubu chahi ama hele chungtha tharak ki de ekoi gi school sidagi oina puthok bi gi oja sing Computer set tara lerebusu computer takpi na boza leitabana computer sing mirang kaduna lerum ki school sigi headmistress in charge ke Pramodini Devi na school sida kari maramdagi ngasi sigi fiumda Lakibano Havigi Matanga, Ufum Kia Fondor Puga Loidana, School Sida, Tamliba Mahiro Sing Asi, Lairaba Machana Ayambani, Hausi Lahoriba Mahiro Sing Asi, Private School Chatpangam Daba, Imungi Machana Ayambani, Hairiba Pim Sida, Government na Yang, Sangbiractaba Tarbadi, Chai Karagi Matunda School Asi, Mutkiba Yabgi Pim the Lady, Haina Fondorki. 1986 da sangapa matam da oja kun mari lerami satra chatruk lerami adu bu pension chakiba oja sing sum lerak padagi hapak ta baduna ngasi di oja mari khakta gi phibam da lae school asida aduna satra su noma gi asum hantarak pana hogi ba sahi amani sida tangkhai chang hantarak pana hajikti IT gi chang da lekhale oja matik chana leragadi hari ba se satra matik chana legani leita ba laira ba mayam amasu masih dasar pengam atau pada dasar pengam dah belai ya, aduna school saya matik sahaba oja masing suna subjek ki matung ina thambira gadi hari ba school saya develop tau khala pengam gani hingan pengam gani aduna taba tara gadi kumsi 2018 si phauda school saya phiba mama da laira abani na masih sahi kuina sarka do mandre mutkani haina lawre maramdi ai koina kan ba haiba sa sarkar gi site yengchil aga kan gadabani ai koina di kan bangamoy oja award pasidang hapira aga di ai koina yam nungai jagani Manipur Borna Loba Class 10 ki exam da makok thonglak laba Mahiru Singh the Chief Minister and Birena nungai ba phongdrok le maki nungai ba phongbu ki paujel da kan su nomana mai pak na bu maroi ba maram ni Hona kanduna makok thongbadagi mama mapa oibasing amasung oja sing sak thok soba phaunare handak sehida pass togi sang hokiba sehi tarada khwaidi wangna lakpagi damukta Chief Minister na nungai ba phongdok loinana exam asira mai palaba satra khuding makta su nungai ba phongdok le Apaba Kunayama Siam Nobugi the Mukta Ozasing Loriba Todang Hanadagi Karehana Lobiu Hina Education Minister T.S. Radisamna Nasi Maharashtra Buddhist Drug College the Pangtopa Numini Sumna Setagadaba Assessment of Higher Educational Institutions by NASC Problems and Prospects have a national seminar hold over from the Fondokre Tormaduda Manipur University Vice Chancellor Professor Adia Prasad Pandey Higher and Technical Education Joint Director L. Iboyama Yongna Tuan Ba Muyana Suraki Minister Radesam Namkatana Manipur Education Pibam Fagat Handuna Quality Education Puraknaba Mama Mapa Ozamati Satri Organization Kaya Yauna Sarkar Nakana Hona Minarabasu Tabo Ino on talk about action Yaudaba Amadi Education Bu Tamoy Singna Nungsibamadi Interest Wat Pigi Mamidi Sauna Lady So it is not only for the VC, for the education minister, or for people sitting here, or for people sitting there only. It is for all of us.
we need to put in 100% effort. We'll have a good education system. Then only we will have a good society, good Manipur, good India. Department को official के आना field दा हक्तेंग नना सत्तुना सरकार ना फाइकल लिबा सावक तोरंग की तबक सिंह यंगसन के दबने टेबल दा तबक सुबगी है नबी थादुक सी है ना फॉरेस्ट मिनिस्टर टी श्याम कुमार हाइक्रे कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सेनबा निंगथी खुलदा उपामी कया थाकिबो मरी लेना मिनिस्टर श्याम कुमार ना मखाताना निंगथी खुलदा फांगथो पुथोलिबा मना मसिंग कया से अतोपा मफमदा पुथो पुसिन तोबुदा खुदोंगसा ननबा टाटा डीआई गाड़ी अमसु पीरगनि हाइखी मिनिस्टर श्याम कुमार ना सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा सकिब खोंगसेट अदुगी मनुंग सेना इंडो म्यांमार बॉर्डर एरिया दा लेरिबा हाउलैंड फाई अमदी तेनु मंजांग विलेज ता सतुना मफमदु करी करी पांबी थाबा याबगे हाबिदु यंगसिनखी मिनिस्टर ना मखाताना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ना गो टू विलेज अमदी गो टू हिल्स की मिशन गे सरो अमा ओइना लमदमसिदा साथोक मरांग कायना पुथोकनबा अमदी सेल थुंगी फिबम फगतनबा लाक्लिबा जुन थादगी मणिपुर की हांगनु लेरिबा सिंगमाई क्यादा मफम मफंग सानबा मना मसिंग थाबगी थबक पाइकलगने हाइके एनी टाइम द मणिपुर जगह में एनी गवर्नमेंट की कनाम काय पोट थारीगे हौरीगे से यंग यानबा अदुगी जियोटेक सिस्टम दो अखोय अपलोड तौगने अदुरगदी प्रशासन हेन हरावनी डिपार्टमेंट की एक्सपीरियंस कोई ममांग दा हाइनबले जिक्याम चुमो लाम खंगदे कोइना ऑफिसर सिंग नामदी मिनिस्टर सिंग ना कोई की टेबल थबक तौ हाबदो मदि ओना तैनाबदा फील्ड डायरेक्ट उहनबगी थबक तौ कोई हौरनी पुरखंबम काजावगी निंगसिंग खुबमसी मसखंग मफम ओइनन सरकार होनरी हैना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जेंट कुमार ना पुरखंबम काजावगी सामकुनिपाल सुबा निंगसिंग थोरम दा हाइख्रे क्वांथौजम केंद्र मनुंग लेबा नंबोल कांगमोंग दा पुरखंबम काजाव मेमोरियल ट्रस्ट ने सिनरो पांगथोकिबा थोरमदुदा जेंट कुमार मखाताना पुरखंबम काजावना सिगिनी हाइबा खंगलबा फावदा मरिबाकी दमकता खंदुना मतमदुगो ऑफिशियल एजेंटबो ताना थिंदुना हाकिबनी मागना लौरंबा मथौना मरिंगजेल येंगलुरगा ngasi mirol na mahaki matawasi tamjaningai ni purkhabam kajawge ningsing khumamasi handak me tha asidigi lamdamasi miyam amasung trust sinaduna senggo sagat pa holagni haike तोरमदुदा यारो भमदियार की जिला परिषद मेंबर मलेम गानबी लेमा पुरखंबम काजाव मेमोरियल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट एलपी सिकलुवांग जस्टिस कमिटी चेयरमैन एस इबोटोमिसु सरुगाखी लेखिद्रबी निंगसिंग खुमदा मियामना लेसुकतुना इkai खुनो उतखी ngarang haidokhiba manipur board na loba class 10 exam da aniso position tarkraba cs thambo high school mang infal gi mairoi irengbam surjakanta class 12 for manipur da science stream da tamlaba matung engineering tamlaga scientist oiba pamli hari ngasi mayang infal leba maki yumda istv news ka khanana unabada makna rank kun faw gi manung da soidana chalakani habigi thajaba thamki surjakanta irengbam metric amadi thabagi masanupani मेना फेसन की मोंगा मी तमई सादना अदुम करिंग कनो तौ दबि चलगबुदी होय अदुदी आगी सेंसदी फतेना लौजगे अदुना तबिदा ट्यूशन चटपाजी ओनली ओजाना ताकबदो खंगबद नतना ngसागी लाई लाइसु होय स्कूल फाव छात्र छात्री मैम थेंगनरगा ngसाई कंप्लीट तौबगी तंजा अमजु फंगजबा सिना ख्वाइदि मरु ओइबनि हेन लौजनिंगी ट्यूशन चटपगे बोसेम लोबा सही सिगी एसएसएल से एग्जाम दा मार्क संवागा हुमुद्रा फंगदुना थर्ड पोजीशन तरखरबी एंजेला अथोकपम मेडिकल प्रोफेशन संगदुना म्यांगी सेवा तोनिंगमुगी अपाम्बले हाइना आईएसटीवी न्यूज को उनबदा फोंथरोले एंजेला अथोकपम लिटिल फ्लावर स्कूल दा क्लास 3 दगी तमलक्तुना एसएसएलसी एग्जाम दा सब्जेक्ट लोइना लेटर मार्क फंखे मार्क इफाल इसकी टॉप कोंगांग खोंदगी अथोकपम सोमदता अमसुंग अथोकपम ओंबी सुचित्रागी मसानुपी अहलनी लाइक पाबदा मतम नाइना खाइदोकपग लोइना मीना हेनख्रे हाइदुना निंगनबगी मोहता मदुना इंस्पिरेशन ओइरगा होनरबदी फंगनिंगबा पांडमदु फंगनी मखाताना मणिपुर तमदुना मेडिकल प्रोफेशन दा संगनिंगी अमसुंग म्यांगी सेवा तोंनिंगी हाइरी हुजे होगलाइबा छात्र कैसे मोइना स्कूल दा डिस्करेज होइबा थेंगना तारसु अदु अपॉर्चुनिटी होइना सिनारगा मोइना अपामबदा फोनाबा तारदे दम फंगनेना खल्ले अदुगा अखोइना स्कूल दा मीना हेनग्रे हाइना जो कैसु डिस्करेज तोंनिंगाई वा लेते अखोइना बुकन होटनारदी अदम अखोइगी अपामबा गोल दो फंगबा ngamgani हाइनी
उखरुल लेबा पॉक्सम हाई स्कूल की ओइना हंदा क्लास 10 परीक्षा दा महिरुई कुनमापन परीक्षा थाबदा फर्स्ट डिवीजन तरामदे सेकंड डिवीजन दा तरामपल माई पाकले हाइना स्कूल की हेड मास्टर इंचार्ज निखालेम होराम ना फोंरोले स्कूल असगी लेरिबा फिबम चाद मोंग असिदा महिरुई सिंह चावना माई पालकपदा एसएमडीसी पॉक्सम हाई स्कूल की कन्वीनर वांगनावयो होरामना महिरुई सिंह थागपलोइना हेड मास्टर इंचार्ज अमदी टीचिंग स्टाफ ना होनरिबा सिंहबो अपेनबा फोंरोके स्कूल असिदा ओजा तरामंगा लेगेदबदा सुमनतगी ओजा तरुक ककना ताकपि तंबिदुन लाखिबनि हारि मरि लेनिबा सिंहना थुबा मतमदा स्कूल की फिबम असी फगत हनबिना आर्पिल तौरले बोसेम नलोबा क्लास 10 की परीक्षा दा गवर्नमेंट हाई स्कूल की महिरुई अमता कुनमापन सुबा रैंक फाव की मनुंग दा यावब ngamdaba si kanana ikai gedabno haina socialist student union of manipur na hangli ngasi kai sampata leiba महिरुई लो फसी ऑफिस ता पांगथोकी पावगी मिफम अमदा को कन्वेनर एसजीआई मना साउना माइथी की बा सिंग मतंग दा एजुकेशन मिनिस्टर मदी चीफ मिनिस्टर ना लेबाक मयाम खंगना लाउथोकदबनी मेगी तांग कुनिपान दगी हौरगा सेल अमा चुपना मिराई बिरबा महिरुई सिंगी सेयोल हाइना स्कूल सिंग दा सत्तुना लेटर लाइर की महिरुई सिंग ना तमलिबा गवर्नमेंट स्कूल सिंग दा अवेयरनेस पीबगी थोरम पांगथोक लगनी हाइरी बागम खुनाय चौखटपद एजुकेशन है मरुबनीना वाटले ओजा से कमाई तौदना वाटपनो मधुद मतम चप चाना थाबीरगा स्कूल से ग्रोथ अप लेनबगीदमक्ता मानव खुनाय मतिंग थोकपा समाज सरुक यारिब महिरुइसिंबु पुनिंग थोगटपियो अमदि अफब समाज नगमनबगीदमक्ता सरकार मियेंग चंगबियो वालिब सरकार करी मरमगीदमक्ता सरकार की स्कूल सिंह असिदा वालिब ओजा सिंह मतम चाना थाब ngamdabagi maram karigino गवर्नमेंट खुराई अहोंगपुंग कन्बिदमियंग संगनबा मणिपुर के निंगथौ लेसेम बसना जावना पुनिंग सिंगसलकले मालेम लेसेंगदगी लेरकलबा मालेम सुखोंग मरी की मनुंगदा अमा ओरिबा खुराई अहोंगपुंग असि यामना मरुइबा काइफदबा अमदि लेंगफदबा हकपपुंग अमनि सही क्यागी ममांगदगी सना कोनुंगना लेबा असigi अमदि मालेमगी याइफनबा लमता थागी अहानबा अमदि अरोइबा थांगजिदा पुंग मरिदा खुनथोंग इरात पथोरम पांगथोकले मतम क्यागी ममांगदगी सना कोनुंग अमदि लेबा मियामना खुराई अहोंगपुंगी सक्तम काइसिलकपा अमदि लाइथौ पांगथोकपदा नुंगाइतबा क्यागी मतंगदा मतमगी पानखेबा लेंगाक अमदि मरिलेनबा लोइसंग सिंगदा वाकलबसु कानबा फंखिदे मतम साना लेंगाकना थबक लौखलमबदि ngasi थोकलिबा वाथो असि थोकलमदबि याइ हौजिक पालिबा लेंगा असिना वाथो असिदा पुनिंग संगदुना वायुसिन अमा पुरकनबा मरिलेनबा पुनमक फमिनदुना खनबियु हाइरि हौजिक मखादबा पावकेम लाक्तंग एदातेनबा ब्रेम तंगलबनसि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमसुंग कैप्सूल यू थकपदगी ओइरकपा अवाबा चैथेंग हकजांगी लिवर सोगलकपदगी कुचू सेंगक्तबा हक्सांग सोक्थरकपा तुम्बा चाबा यारक्तबा खोंग हांबा नुंगायरक्तबा सिंबु फहनबा ngamba amata ngairaba upaidi जोलिप सिरप अमसुंग कैप्सूल डायबिटीज सिंगिदमक्ता जोलिप कैप्सूल चाबियु इंडिया की अहानबा नेशनल अवार्ड दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुना लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takyal da contact tobiu Chilchil campus is located at Kanglatongbi. Chilchil Ministry, among other projects, is running a school from nursery to higher secondary level. The latest addition to its program is opening of Bachelor of Arts Degree College. Facilities available are hostel for both boys and girls, well-stocked library, scholarship for deserving ST students, and grants for children of Christian workers. Enroll now. Admission is open. Imphal Valley Academy Co-Education, Khari, Imphal West District. Admission open for class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer, separate boys toilet, separate girls toilet, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Admission open for 11 Science and Humanities, Brilliant School, Malom to Lihal Makha. Forms available from 26 May at New Campus, Malom and Old Campus, Uripok. Sunday open. A school committed to nourish and mold students in the right shape. Dedicated management and faculty. Congratulations to our students, Lucky Sun Ningthozam, the second position holder in Science stream in the Higher Secondary Examination 2018. Baba. Quick zone gidi tata college di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngoroi pista salabni na. Ado suma takta superlink footing offer me amon piri sidi. Tas electric run nusin bagum na yo tisibayar. Dudi.
Sanagi Mahut yang na sinbayandre. Break mentung na puno putara nomok seri makatapa pausing. Kaitel matai da popam pamduna hingna bagi lanfam da awawa kaya mayok naribising traffic amadi police na tati tawai na toba lep kadabani haina social scientist Dr. Danabir Laisram na fongdokre wafamasi Roadside Vendors Welfare Association Manipur na sinduna JM Hall da pangtokiba International Hawkers Day da mana wafamasi fongdokibani tarmadu da economics Dr. Singal Maisna social activist Mutum Suramani MPCC Wangang Loy Sarangte Manaubi amadi Infalis Jila Parisat ki Upa Adhyaksha Khetri Tamana Singh ba miyoi sing surga ki Dr. Danabir Laisram na Street Vendor Singh na sahi kya gi mamang dagi talakpa wafam sing lengak na tabidri makoi di nungai yaifana leibina awaba udabani Street Vendor Singh gi isu loisina bagi damak lenga asina waref lobo matam oirabani haike Maka kung ki hong state na Manipur kalaiba kai na bada kumna ya na pisi sibu football no khali sarkar se football no khali police officer football no khali traffic officer traffic police aduga BDA ngasi dei yang na tabiro na dali na phong pusti thumera khunjate Interstate seliba bus amadi atopa transport association singna masagi sabchaba saktak se yaudaba non-local pusilpa yaroi haina all Manipur Interstate Bus and Allied Transport Association na sengroli North Eosida pangthoki pawgi mifam aduda association asigi general secretary Mongjam Bimolna hiramasigi matangda association gi makhada leriba agency singda khangankhre masigi mathakta driver singna sel kharagi damakta lambi langkhangdagi non local hakolakpa yaroi karigumba adugumba thabak chatharam labadi driver dugi mathakta action logani haike transport ki koi association si bus ki sinataba atopa transporter koi gari masa oibe ai aduga local koi truck oibe ai hariba truck or kusu any makhal ki transport ta hojik irang kallingai marak sidai da asigumba koi nan local si masagi sesang sudana or pasi tobiganu Manipur board na loba class 10 exam da position loba mahirui singbu private school singna makoi makoi school da tamanana ba yam loba senfam kya pisinduna paisa hena piba ngamba school da tamagi sanabi ama satharliba thongasi KSA na yaning do phone role mahirui singbu lalolbol onthokpa school sing merakta sabsaba thabak lokatkani hari Komo maru dagi makolakpa singna sei khudingi khundrafam ke andagi manung senba yumnang khunau harauro tangkam amadi Singkuna singma pham singda isau tholamba adu ngakthok nabagi pandamda and Rajendra gi miang makhada ngasidagi kongma maru amade Imphal cycle lambi gi nakyat ki nala teng thopa hokre lagolai luba kongtang asibu thagarwa phongdok laduna Singku Village Development Authority advisor nongthongbam iboyamina sahi kya gi mamang gi isau gi awaba asi koknanaba mamang gi government ta taktuna lakpada tabi khide anoba BJP na losingba government se miam gi awaba ubiba si thagarwa phongdo I haike Technopol district ki manung sena laiba tolel khulda ngasi popi thaba khulgi ningthau sing saruga ba popi thaba madi masina soan ba haibiramda nomi ba awareness toramo pangthokre tolel NP amadi village authority na sinba tormadu da Hawkif People's Council ki vice president Thamang Hawkif TPM ki general secretary Nganthang Hawkif saruga ki Divisional Forest Officer Robert Salams Hawkif na popi thariba longmi singna atopa sinfam hong ba haibasi taraibadi oide maramdi pambi asigi sendong yam leiba amadi puthok pusinda yamna khudong sai adumoinamak masi aina yadaba pambi oibana kakthalaga mangangani senfam asidagi hongdok hananaba forest department na NEC da haizaba lekhre hari City Police ki OC M Sudirna lusingduna ngari gali Masjid Roads amasung alu gali da ngasi thibu mugi thawk sathakre Imphal City manungda pamlop thawdok thoktanaba lokhalakkiba thibu mugi thaba aduda mioi sohum rom verification sathaki adubu mifami pundi yaukide hari Hanagi ADC Surasampur gi chairman na district council asida wathoki matangda V Hankalyan da sirliba maral yumpham yawdobani haina minister Masana sengdokre Jen Hang Langkada leba masagi umda pangthokpa pawgi mifam amada ma namaka taraduna mangonda sirakiba maralasi sengtokpugi mathausu tadabani adubo aranba sina asumbani haina miyamna khankhiga daba du yenglaga sengdokpani ADC gi chairman sinbada makna maroiba thodang lawi haibasi yumpham yawdu wafamni travel affairs asi maki portfolio nate department asiga mari lenaba file mangonda lakpa leite haike
Gari Youth Club na sahi yangkai mapung parapagi thorom ngasi club adu pangthokre thorom adu da RK Fortune Developers Private Limited ke Managing Director RK Rameshwar Pradhan and Ratanamadi Club ke President L Bokul Singh bana sarwaki Manipur leriba sahi manga makha ke angang singda khong hamba diarrhea na nabagi sang ngasi Sangsata sa tarataruk dasmik mga oiri haina National Health Mission ke official nomaitem bandana fondrole lamfel leba Health Directorate ke office ta pangtho pawgi mi pamada mana makatana status sida diarrhea na maram oirka angang amata soingam to andana ba lepa leitina sahi super changsin gadaba intensified diarrhea controlled fortnight Lakliba me kunipan digi June mapal fawa pangtulagani Ministry of Health ki makada National Health Mission abadi State Health Mission kusam narga sangsin gadaba campaign sida state sigi sahi mga fawi manung leba angang la lising kuntra taret chanida diarrhea laina digi ngak thokno pandam thamle state sigi District Hospital Community Health Center sing Private Health Center private amadi government school singda ORS amadi zinc tablet marangkaina leire haike Nupida sataba miyot minay lepsi nupibu yokatsi haiba pauzel puduna Manipur mapam senba thongna makhongna satlurba nandaibam tompok maite ngasi Imphal thonglakre satkeba April tarakataruk tagi kangla dagi khongsan kiba maki khongsaduna Imphal East West Ukul Bristol Kaksing Thawal Chandel Surampur District mapam sing satuna campaign toke sahi tara Nepal suraba tompok Imphal East ki manung sana leiba yumnam patlog dagini Ngarang haidok kiba class 10 exam da science samdi Manipur da letter fangna first division da pass torwa mahiroi tungda masaknaiba social activist ama oibiga loina malem gi thakta nupi singi damak ta thabak tawni famba fangdole Kansipur da leiba Sika Higher Secondary School lisingani kungi session fawa longjam Anand Kumar na paigadabani haina apunba ireiba ki mahiroi singpanlu ki President Rajesh Jumna na fangdokre Kwakita leiba lufasigi office ta pangthopa pawgi mifam amada mana makatana school asigi mapu ke surbalana isingni tarani thoigi November thadagi L Anand Kumar da yanaba mugi makada sahi ahungi oina school asi sinaki Anand Kumar na school asibu kan honadno mahiroi sanigi mathakta thamnun lakhi lisingni tara treta school gi pothadno memda leikhi adubu surbalana makatana school asi punana ba haibadigi amuk Pudun lakibani adubu handak me kulumdoida ikhang khanguduna school mapuna Anand Kumar da school thador ma khanglaki pibam sidagi school da mahiroi singna khongjang sangsilak pa yaure maramaduna lisingni kungi session phawba mahapu makhata na school asi adumak pugadabani hari jam thadri phawba hairiba school ase Mr. Longjam Ananna asum puthagani masida tholakpa apaphattagi daita khudimak aims na thengnagani adubo Ananna school ase 2013 dagina 20 बाउदा पुबो मतम जिदा स्कूल की डैमेज अमदी स्कूल की फाउंडर का यानकीबा एग्रीमेंट मा के थागे रेंट फी स्कूल सिदा कॉन्ट्रैक्ट अहान स्टॉक लिस्ट एग्रीमेंट इनबा मतम दे स्टॉक लिस्ट लाइगिबा पोसै मांगम बतारगदि अन्न खुदिमक अनन सिंगनगनी अदुबो एकेडमिक एटमॉस्फेयर कायदनबगी दमकता माइरोइ सिंगी दमकता खल्लगा एम्स ना 2020 बाउती स्कूल से कुपने यंगजलकांदा अकाय अतोय थोक्तना स्कूल से फजना स्मूथली कंडक्ट होल्लगनी Tare suba pay commission sana hangadabani haina Manipur government ki employees singna sangsiliba kongjang gi manung sana Department of Taxes amadi Imphal West Treasury ki official singna wakat khongsat sangsin kre numit homputaruk ni surba kongjang asi government ki maikaida karigumba wafamamata phongdoktaba silabak thibani JSC ki core committee ki thomi singi mathata warrant issue loktholiba si lokthopio hari Tamenglong District Pensioners Association asu M2 asu MGO ki JSC ki kongjang soladuna Town Baptist Church Tamenglong headquarter complex ta wakat mipam sataki association ki president Disama Pamina ahal oraba pensioners singi kudongsa daba ubiduna marilenba authority na atuma tamda tresuba pay commission sana halo state government na pay commission sana 100 fawba association asina Tamenglong da kongjang sanction gani hari BJP Sadar Hills District ki Cycle Mandalamadi District Committee ki oiba mipamama irong part 1 pangthokre mipamaduda Sadar Hills District ki President Mangkip Gen BJP Thawal District President L Deben Bistals Hill District ki Coordinator Foni Saitu Mandal ki President Susuraki Danamanjuri University Act lisingni taragataret ki makada DM College pu University olabasung asi fawa University ki sabsaba sanagadaba curriculum amadi laigadaba department singi official notification khangalaknaba Joint Students Forum DM College na taksile forum ki convener arambam Vikas na DM College of
Arts Students Union Office the Pangtok Pamusing Unabama Makatarduna Lagliba Jun Tara forward another university as the Satnagadaba Sing Subsana Lebak Miam the Kangan Dravadi Akan Makong Sansalagni Hari. Matang Puntrasing Manunda Subsaba Leva Prasagi Miamda Kangan Navata Gadi Koi Towaning the Demka Skimanunga Tolok Todoka Tolabadi Masigi Director Manipur Government and Concerned Department Puzagadami. Joint Director Veterinaries Infal is Kilising Makada Saizang's Progressive Youth Club na Sasanamadi Hui Hida Kaptokre Punasan Samamor Punitoemadi Hui Samataramanga Hida Kaptok Hari. Ministry of Human Resources Development Ge National Book Trust of India Directorate of Education U Amasung Sahid Madhumangal Foundation na Foundation Ahumna Sinduna Numit Mapani Satagadaba Infal Book Fair Nasidigi DM College of Science Ki Complex the Hokre Haudobuki Toromda Manipur Legislative Assembly Speaker Y Kemsan Education Minister T.S. Radhesyam Central Universities of Himachal Pradesh Ki Vice Chancellor Professor Kuldeep Chand Ankani Hotri Indira Gandhi National Sport University Ki Regional Campaign Manipur Ge Director Ramjivan Singha Thakur National Sport Universities Registrar K. Radha Kumar National Book Trust of India Ge Chairperson Professor Baldio Baisramasu Saraki Stol Kuntramanga Hanguna Pangtoleva Fair Sida Yorba Maruba Larixing Assembly Ge Library that Tamana Balay in High Speaker White Camps and a Fondoki Education Minister T.S. Radesamna Lyric Patrabadi Equina Fanging Baloxing to Fangangamloy Laricta Fatabamasa Amata Yogde Punamak of a Baloxing Low Abangaktan Hike. District Legal Awareness Sandel na Sinduna Netaji Memorials English School Moreda Legal Literacy Club Mahangdopagalwina na Nomigoiba Legal Awareness Program Pangtokre Tarmadu da Sandel Ge District Legal Services Authority Ge Chairman Maibam Manos Kumar Chandel Ge District Legal Services Authority Ge Secretary Lamkholal Kibgyan Netaji Memorials English School Ge Principal KBS Mainam na Maroiba Music Wina Sarwaki Advocate Ke Dane as Jaljit na Resource person when a wangaki. Organic cultivations of potato and practices for multiplications of potato seed tuber hybrisida and system Gimakada Nomini Subna training program ama Maui regional potato farm the Pangtokre. Resource person on the horticulture department ge Deputy Sharma agriculture department ge Nimai Sant Amadi Nagpam Futki Santana Wanganki. Karen Fabi Sport Clubs Amusung Kadana Sinduna Nisana Kunai the people say Ting Amusung Masibu Ting with the Miam go over Todang Hives the Miam go over Mipamama Karen Fabi the Pangtokre Mifamaduna Tanga Kendrigi MLA T Robindro Kadagi President in charge Ace Priokuma Visnupur SP Jogesandra Osi Cable and Ibom Sasogaki Tasikitang Kuntra Matoidagi Hogaduriba Mangarok Suba Tongju Kendra Annual Sports Meet Saruk Yagaduriba Narol Yai Fatorang Club Okram Suteki Football Chanori Singda Social Worker Sanjiba Waikomna Uniform Sing Ngasi Yantokre Club Sita Pangtoka Uniform Yantoki Asamba Toromda Okram Suteki Sanura Lamsing Land Marapai Luki Lusing Bising Susugaki Social Worker Sanjiba Waikomna Manipur Kanaguma Sanori Karana National and International Competition da Mai Palpamadi Medal Singba Lorpomatam the Miamna Ming Sing Puning Togatne Adubo Sanaba Horpomatam the day Puning Togat Pinaba Amadi Sogat Pinaba Mui Masing Yamdana Way Masima Hongdopa Masangi Haiki. Miamak Topongam Kaba Kumjuken Manungaliba the Naron Japatron Club of Stake Club me. Sen I have the club speaker of the coach Chopo. I am hiding over from Makati. The power of a player singing power of Matamda, we know about Matamda, Mian and Miang Sangiva. How we Mamani to Dona, Masiki Miang Sang the Basi, Masiki Wakan, Kitan, Swai, Kanda Chumbrana, Kandagaila, Haiba, Masiki of First, Miami, Myanmar na falong kaitel tingkimna leba anigi oiba lalur etigi thabak ngasi pumlep lekre hari ngasi namphalong bazar board tamu bazar board amasung narcotics department sinduna drug free oiba Indo Myanmar border ama haiba miamgi khongset ama satkibana maramoiduna ngasi goina kaitel tingkimna hari Sedasida masagi sabsaba saktak se yaudaba mapalongi mioi sing sanglak pada polis na akan berseksyen torang lokali ngasi cuma masagi saktak se yaudaba mioi teruk
foreigner check post jiribamdagi halankhre Emso masung kadana leptana sathar liba academic campaigns ngasi wangkai ningtem purki mapal leba Royal Academy of Science ta pangthokre tarmadu da school asigi vice principal and Feman kadagi vice president ningthozam Doran Emso Imphal East District Committee ki secretary general Sanjoy Mangsata bam susuraki kadagi secretary finance Gitchendra Mangana resource person wiki ADC Sadar Hills ki Ozani handak lai khidabda Sadar Hills Autonomous District Teachers Association na awa phongdokre association na lai khidabu imu manungda retirement fund khusinabuga loinana thabaktagi potharaba oja tareta su ikai khuno utki tarmaduda association ge president letko half lobhum inspectors of school Sinu Kibgyan DI PK Wifi susuraki Kaksing Range Office ki staff singna RF Stawals Moirang Thames Open gi mating loinana Sugnu Bazar dagi ngarakpi ani kankre Range Forest Officer and Munal Mitina usek kalakkiba singbu thagda phongdopaga loinana usek anedu Forest Department na sinakre JDO Zone 3 Tawal amasung SSA Tawal gi makada Inclusive Education Tawal na CMO Tawal ga husam naduna district gi manungda children with Special Needs Singi Oiba Medical Assessment Camp Ama Kangbox Higher Secondary School Pangtokre Haksangi Fibam Soiba Budilok Sing Sonba Natawi Sang Watba Wangangba Sangdaba Madi Mid Ubugi Sang Watlaba Say Nipal Tarifal Fawi Munung Deliba Angang Singda Certificate Piduna Makoki Mating Pangnar Bakemasi Pangtokpani Ngasi Kemadu Puna Angang Samayang Kurom Kangdok Pangamki District Health Society Tamilona National Programs for Controls for Blindness ki makada lem namit lang bagi kem ama District Hospital Tamilona pangthokre mekulum doi dagi OPD da yenglakhiba myoi sahum tara manga dagi khangalakhiba myoi kunthagi ngogdong lokthon operation setaki Malaysia gi Sunway University da August tara tarukdagi kun fabo pangthokadaba Harvard Projects for Asians and International Relations Asia Conference da sarukyananaba Manipur gi Yanglen Chanu Caroline Khalakle Caroline Hose Bangalore Institutes of Legal Studies da LLB gi mari suba sahi gi Nepal suba semester tamle mahakna Justice and Social Politics habiram masada delegate oina sarukyarugani hari Hauzik makatana ngasigi sanawi Paulo minasi ngasigi sanawi Pauda Tenta Khombal Multi Complex Ground Satriba Tarak Suba Takwa Trophy gi quarter semi-final match Yumbu Takwana CPC bu goal ani amada thoiduna Takwa semi-final sangkre hayang ani suba semi-final match oina Lisbon bang samom amasung WFC Morangkom sanargani Me kuntra mathoi dagi Philippines ta pangthokadurba NSC World Cup International Bodybuilding and Fitness Championship da saruyarnaba long jump Nares khalakle Nares na selection pangpada Kekru Development Youth Club ki maike digi nuai ba phongro paga loinana championship asida mai papa original hari Manipur Chess Association gi thabak thorom sing chumthokuna chess sanori sing yokhat pinanaba chess players and lovers associations of Manipur na mari lenaba singi pukning singsile association da affiliate tawriba district chess association ayamba matam sana matho puduna leire maram aduna Ariano Sinaduna Tabak Namgada Sing Kanbiu MCA gi Sanori Singna national level da Saruyaba Fangdaba Kuire Hanata Association Singda Zet Navaleramba Adu Latre have a wafam media da Fongre Lunana Anova Topuba Kananaba notification talk about Matunda Edo Committee na selection tournament Mayam Ama Pangtolagini High Tenere Matokramna Committee Sina tournament Toguduribano Atubada Committee Amadi MCA na Sangdokadabani Natrabadi Committee Amadi Association na Pangtopa Tournament Amata Sanori Singna Yowi no Hari August Tara Netwigi Taranifal Fawa Germany Pangtokadaruba ITF Seniors World Team Tennis Championship da India gi Mochinanaba Tulesor Singa Tungam Kalale Tulesor Sahi Yankai Mataki Kangukta Sanagani Hari Hausi Makata Sanawi Power Way Nituzum the Pangigani
साइक्लोन क्रिकेट क्लब थांगमैबन्ना सेम क्रिकेट क्लब खागेमपल्लीबु माइथीब पीदुना सही सिगी मरीसुबा MCA W प्रहलाद अमदी W रामानंद इलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना सही सिगी फेब्रुआरी टांग 13 की टीम 10 सरुक यादुना लुवांग संगमगी लुवांग पोपा क्रिकेट स्टेडियम सथरखिबा मरीसुबा MCA W प्रहलाद अमदी W रामानंद इलाइट क्रिकेट टूर्नामेंट ngasi लोइसनख्रे लोइसनबगी थोरमदा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की हाना सेक्रेटरी ओरंबा मदी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हाना डायरेक्टर ओरंबा वाहेंबम भक्तराज मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन की हाना प्रेसिडेंट ओरंबा सोराम त्रिकेंद्रजित अमदी एसोसिएशन असिगी वाइस प्रेसिडेंट सोंगथाम चावना थोरम पुसिंग ओइखे सथरखिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा रोइबा मैचदा साइक्लोन क्रिकेट क्लब थांगमैबन्ना सेम क्रिकेट क्लब खागेमपल्लीबु सुपर ओवर मेथडता माथिबा पीदुना चैंपियन ओइखिबनी मैच सिदा सेम खागेमपल्लीना टॉस ngamduna फील्डिंग खनखी अहानबा बैटिंग तौखिबा साइक्लोन क्रिकेट क्लब थांगमैबन्ना ओवर 19 गा बॉल 5 दा विकेट लोइना तोरगा रन 93 लौखी अनिसुबा बैटिंग तौखिबा सेम क्रिकेट क्लब खागेमपल्लीसु ओवर 19 दा विकेट 9 तोरगा रन 93 लौदुना सब मानबदगी सुपर ओवर मेथड की ओवर अमने डिसाइड तबुदसु अहानबा बैटिंग तौखिबा सेम क्रिकेट क्लब खागेमपल्लीना रन 13 लौखी अनिसुबा बैटिंग तौखिबा साइक्लोन क्रिकेट क्लब थांगमैबन्सु रन 13 लौबदगी सब मानबदगी सुपर ओवर मेथडता माइ पाखिबनी सथरखिबा टूर्नामेंट असिदा रन 213 अमदी विकेट 13 लौखिबा साइक्लोन क्रिकेट क्लब थांगमैबनगी TI अक्षय कुमारना मैन ऑफ द सीरीज की मना ताख्रे सेम क्रिकेट क्लब खागेमपल्ली की सानरोय CS बिनोयना रन 213 लौदुना हाईएस्ट रन गेटर की मना लौखी हाईएस्ट विकेट टेकर की मनाना साइक्लोन क्रिकेट क्लब थांगमैबन की एल किसनना विकेट 13 लौदुना ताख्रे सेम खागेमपल्ली की सानरोय के केनेडीना विकेट अनी अमदी आउट ओइदना रन 19 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताख्रे मना फंगदबसिंगदा लुपा 2,000 थौरमपुरसिंगना खुसिनखी सथरखिबा टूर्नामेंट असिदा चैंपियन ओइखिबा साइक्लोन क्रिकेट क्लब थांगमैबन्दा ट्रॉफी की लोइनना लुपा 15,000 रनर्स अप ताखिबा सेम क्रिकेट क्लब खागेमपल्लीदा ट्रॉफी की लोइनना लुपा 10,000 थौरमपुरसिंगना खुसिनखी RK सनातोंबी विद्यालय हौताल पांगई सिंधुना थासी की तांग 15 टीम 5 सरुक यादुना विद्यालय बास्केटबॉल कोर्ट सथरखिबा निपी मसा सिंगी इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट ngasi लोइसनख्रे ngasi सानखिबा अरोइबा मैचता सेंट एंथोनी स्कूल हैंगांगना RK सनातोंबी देवी विद्यालय पांगईबु पॉइंट 95 दा माइथीबु पीदुना चैंपियन ओइख्रे टूर्नामेंट असिगी बेस्ट प्लेयर की मनाना सेंट एंथोनी स्कूल हैंगांग की सानरोय लैसिनमै हौरेना ताख्रे विनर ओइखिबा सेंट एंथोनी स्कूल हैंगांगदा ट्रॉफी की लोइनना लुपा 5,000 रनर्स अप ताखिबा RK सनातोंबी विद्यालय पांगईदा ट्रॉफी की लोइनना लुपा 3,000 थौरमपुरसिंगना खुसिनखी What I want to convey the message to our dear students is that this modern world, this modern society demands not only academic excellence, we need to build up all-round personality. For this, games and sports becomes a part and parcel of our all-round development. गोपाल देव कांकुट टीम ए या स्कूल ना थांगमैबन काकुट पुमाइटी पीदुना सथरिबा अहानबा लेट हाउबम कुलबिदु मेमोरियल लिकम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट की फाइनल संख्रे मणिपुर कांग एसोसिएशन की मिंग मखादा गोपाल देव कांकुट या स्कूल ना सिंधुना थासी की तांग 12 दगी कांकुट 3 ग्रुपनी थोंगना खाइदोक्तुना सिरी गोपाल देव मंडप या स्कूल दा सथरिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच दा गोपाल देव कांकुट टीम ए या स्कूल ना थांगमैबन कांकुटपु टाई ब्रेक ता पंजल मरी अमदा माइथिबु पीदुना फाइनल संखिबनी मैच असिदा कांकुट अनिमंगना पंजल 12 कापदगी टाई ब्रेक ना डिसाइड तबुदा गोपाल देव कांकुट टीम ए ना थांगमैबन कांकुटपु माइथिबु पीखिबनी सथरिबा टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा सेमीफाइनल मैच था असिगी तांग 19 दा गोपाल देव कांकुट टीम बी अमदी IWKK उसेकोन कांकुट का सानगनी बसाई थांगमैबना BSA सोराबु माइथिबु पीदुना अनिसुबा RKFD संगाई ट्रॉफी बैटन फुटबॉल चैंपियनशिप की सेमीफाइनल संख्रे सेमीफाइनल दा FC इम्फाल क्वा कैथेल का सानरगनी
RK Person Developers Private Limited sponsor Toraga United Veteran Football Association Mapal Kangjibung na Sinduna Mamang Thagitang Amadagi Team Taramapan Group Mari Thongna Khairokuna Imphal gi Mapal Kangjibung na Sanaba Haukiba Anishuba RKFD Shanghai Trophy Veteran Football Championship ki ngasi sanakataba ahumsuba quarter final match da UVSA Lilong Chajing Laktabadagi FC Imphal Kwa Kathena walk over loduna semi final sangkhre Championship asigi marisuba roiba quarter final match ki sanakibada Basai Thangmibana BSA Sorabu goal ahum amada maitibu biduna semi final sangkhibani match asida mai pakiba Basai Thangmibangi goal singado KS Ratan P. Romesh Amadi C.S. Ananna match ki Taramathoi suba Kunthani suba Amadi Yankai suba minita sankibani match asida maiti kiba BSA Soragi amatangarba goal adu MD Iqbal na match ki Tarahumdoi suba minita sankhi Satharibar Championship asigi ahanba semi final match tha asigi tang kunipal gi nungthilpung ama makai tabada Basak Sorsanpur amadi AYMFA Yaripoka sanagani ani suba semi final match nungthilpung ahum tabada FC Imphal Kwa Kaithel amadi Basai Thangmaibanga sanagani Youth Affairs and Sports Department ki regular coaching center ki athlete trainer singna coaching center asigi coach Somchandra gi mathakta tongan prasar sautuna transfer tawdarbadi sanaba lepagi khongjang yanaba poropatigi hantokre wathok oiriba Youth Affairs and Sports Department ki regular coaching center ki athletic coach Soibam Somchandra gi mathakta departmental inquiry sathar matungda Nimit humnigi manungda report piraknaba Manipur gi Chief Minister na Youth Affairs and Sports Department da khangalkhiba wafam sing namsinduna thamlamba adu nauna department asigi director oina sas pugadoriba Armstrong Pame amadi irang horiba regular coaching center asigi athletic trainer sing na phaminaduna wari sanarba matungda coach Somchandra gi matakta departmental inquiry sathabaga loinana tha asigi tang kunipal da punna phaminaduna asum aran phutoktuna wathok asi loisinaba honagi haina trainer sing da thajaba pirakpadagi hanagum trainer sing na men stadium gi show hangduna sanaba haukhre PEDWA Posongbam LLYC Loitang Lekin Thabi DBA Team A Thobal Amadi MLBA Mayai Lambi Sathariba Ahanba Atopam Ibomsa Singh Memorial Veteran Volleyball Tournament ki semi final sangkhre Loitang Lekin Thabi Youth Club na Sinduna Club asigi ground da tha sigitang kunmanga dagi team tarungna grumani thongna khairokna Sathariba Ahanba Atopam Ibomsa Singh Memorial Veteran Volleyball Tournament ki ngasi sanakiba match singda DBA Team A na YDO bu set ahum sinoda PEDWA na MLBA bu set ahum sinoda LLYC na YDO bu set ahum sinoda madi PEDWA na DBA Team B bu set ahum sinoda maitiba pikre Thasribe hauji makata na ngasi nomugi okiba engasa gi Paulo bise Directorate of Environment ki phangkiba ngasi goi ki bainga samadi nujugi pauda khwaidi ki sakiba Celsius degree kuntra 3.8 kuntra mapal khwaidi ki ingba Celsius degree 3.8 sino mapal nuksita yaw ising manin ki sang maximum da sada mari putara 3.8 humpuni pal minimum da sada ni putare 10 sino mari oiki ngasigi nong suki bagi sang ani 10 sino 3 mm ni Loisila kudam roi pau sing amukan pizre Asoba purup na pipa purup sing bu yosin na ba hona ba kai donung da tawroi da bani haina Chief Minister and Birena Fangdokre Indiana losing ba government na sigi sahi mari mapung farak pagi thoram BJP Manipur Pradesh na sendra pangthokre Indiana losing bus sarkar na sahi mari manung na pangthokani haina praja sing na haiki wafam sing na boy na pangthok tobi mayokta Bharat pumbada Vishwaghat thoram pangthokre amadi yellow me kanana bugi mepung kudimak na yaba bill puthona ba JCLPS na Sursampur ki tongan ba civil society organization singa punna kanana ne kre ngasi
segede ISTV ni pisa pau matang selo jere meng tabi punumpu amukana kram jere